Mbuni tangi. Why mu kwa phone yani? Songa asimesa phone ngulira. So songa tondeka phone pali. Ni phone yani, ishongola phone yani. Phone njani, waliyese wana phone yake, fokole na phone sha. Ora if ni mumanyira mwana mukamnyumba mosi mwabi. Kuna phone useshi ungazigolanga nyenge pake utenga utipake ngwa mali umuntu seshi wakona kusukola. Nti upake ulugwalo bwendo ndike kusukola pake bando kuseshi wakumapirika utenga. Bwendo ndike kusukola pa phone chako. No, don't touch my phone. Phone yani njani, yinu njini. There's a difference. So ngana mna bishi pakwana phone inja uti apedi muno mu chinchito chinyumba muno chatosa ura chosi chibisengeje iyo na pali phone yana pokona ngesho ungatoa phone yana pango chindo ponga pake muno ngama ansa nyoke pake muno usanga ndo pawara wakumba bishi wakumba kusa kuno kunyumba so upange ngembo asiko wasanga da pake muno vale wara po kusesho nenge pake ne kutenga ongiza hapo na kusesho na kuparia pake muno kusesho wakupenya pake muno wale pawara so pale phone yani mwileke ntena nte kwali kuimba mwileke wakantena nte kuikora cha phone yani yinu njimi yani njani please. Hivyo vingastinga cha ine phone ni ishari kuikora paka hapo kuikora kwenda upali kuikora cha phone yani ndu kukopa visho bwezi vapo mpaka mbu chibwezi yani naneso na ma secret yani kumapanya visisi vaine visisi vaiva kuti mbuda hapo ne visisi muri kuzira pano ndio kukarira pano visisi vili kumara pa Jesu visisi vane vaimwe mva kuna manyanga cha okay kwenda upali ulije hivyo kwa na phone cha okay phone wale sio kuna ukanda yake mbweni panga kachiwawa